baraza la mawaziri lilionana msimu uongozi wa rais wa dawla al-Imam Ahmad masuala mengi husomwa lilosoni wa hensi akaho baonisha hususan hamada hili lijuao jana radisa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na jelia haina zaheri namna rais wa dawla ya Lisa na usisindia ufungwaye serikali wafanye hena zofanya ili wakomori wahunde shahula nafasi na shahula haurahisi ili wakena wajawi nafasi hao ya kushinda wafanye ze ibada za fungatana mitumwinu na honga huo waelewa plan balna mbali kaundo za hansi wa nesilkad ili ugabili wa mwezi unu haruma bambi za ziindo balna badi kao joka mabambi za miji rahunu ngazija ranzuani ramali na ikande wonga rubwao shahuda wonga rubwao haina bidhaa yasu rekanda zinurlima ohun rekanda zinuriziza ya ohun rekanda zilao honze na hamande hili juao tena walengwa na namna ya ushinda wandu wa wane na ula utsuheza ze bei hawanza hero ya mdu shabat na ukazi bungana neze sharia bana badi kao zuru mishi hena mnaza ngoze saandisa rangu jana honda leo ngazone sauka ya kama kwa wenza wandu pia wadungu namna inu zenongoga joshinda itumu ngejovira hawema haruma yensi kamili inshallah taala mezabili bila shaka lazima le suala la kolera irejei okanga jwao atahonda baha ngasina wandu mengomine na fukare walomo wade uo na bonga doka wade una hoja ha maji hoja ha uchafu wa maji na wo pande huo lazima tena reshele hasonti pia kama zamana rijoka na wade huo ngembari harmanti hatu alhamdulillah raha katina mnataila ya utia harara hako harmanza roho shaya ilo muhimu doka sonti pia tsanga fanya na zafanya hata wade unu ri uzime hatu harma yanti hatu kama deli rahaba wade unu de dala kularo urahafu okanga ujao harmanongo za maji yaonge roalone miroro watsona roalo o harma ya maji ya dawa harma za la pompe roarenga o harma nyibaki sonti pia lazima rieshele ukaya ngazao luka warahafu fumwe maji nane maji kaonga rumiao rijihakikisha kwa warahafu ka yodenzia yote wadeunu kuvira waja huu zihadi swara baraza la mawaziri la leo le suala la husu ya namna ya ujere fonction publique namna ya ujere ngajua ukaya fonction publique hatu helilio ukaya inene bahaku wakomorungwa hundawe faida ya honene unu au kwa suhunda abonge lazima waje namna nyumeni ya hendesa ya fonction publique na namna nyumeni hiyo iseredeha itabade harmoni mengukamil doka waba hanga lazima orinjie harmoni ambao numérisation au hususan harmoni terme ambao digitalisation wanduwa juwe kirasmi do video lo fonctionnaire do vitio okanga droit ndo ni wanduwa juwe namna wajao ya uliba ma fonctionnaire wali wao ekoli ndo wali yo wanduwa juwe wajao fonctionnaire ya ndahazini ufanyo zila saa 8 yamba yafanye au mfanyo ontini mwa yabo au kasuhu henda hata hizo pia ngazinjao harmainu rabao de projet ya modernisation ya heze ressources humaines de la gestion ya gestion de l'État. Donc le projet hiyo hamamuda mchashwa ngejonja nziana tangejo ufanywa dauzo afikiriwa mwisho wa mwezi wa Mei ala festa hiyo irasmishie harma ya serikali pia hana mrudi wa mwa serikali esa hiyo mjojunda na carte mjojunda en digital ya hahe na hizo pia namna kao zenomo robliwa rokaye fonctionnaire reka neze wakati za henda hazini ne hizo pia ngajoka bahanu vazima ngajoshida zirangulishie yabo ngajoka umuhimu wa hiyo tunduka wandu wajue bahidadi au wajuesho walibao shao warumishi wa daula watiao faida haina usiku hamwe maisha ya hamo mwenelo usoni wa hensi abo mutaswad izo kao do rahamba leo shanga wanaza sanga do zaba
kusoni hapa sio kama masuala na waziri mina suala ukarani setu muskwa jana shabaho vya mabavu wenji wa fungo tumuhizani azma hindi ndo mrangao wa mwezi mtukufu Ramadhani ya maraia wa honde mwenje wa daima suala bili lopande wa Hezebei ikao watolo hatwa ya jana Hezebei namna jimto kwa bila Hezebei zinu zistahilwa hausahilisha wananchi ya mwezi mtukufu Ramadhani. Bon, wanuza homwenje hapo lazima ukailo zinjiro mbari ukaya sambaza nondo kaira Israeli daula hatoa amri ukahena za kufanya zifanyishihe no Komor na Islamu wa Komor mamuhini wa Komor wa vite tununjema yabo hizo kazi huso shahula ba shabo na zanu za lunga pia ikao na hususani hizo zibio umihnoni wa daula wafasira yabo ndo kaya isoneleke lazima ifanye hena za kufanya ndo mama dezajiri hizo zishashizihe hauzi tikaye hata au kaya heli serikali mwambao ka wafanya hena za kufanya ili hizo zitikaye au hiyo hizo serikali wali ndao ndo ka hizo zajiri hizo jana zitijiri au sababu bakabu hizo za soneleke ezabili dezaheze zebe na miano ndo banuka isazi watolo arete watolo sharia chokaza bei nongo fulani hebu mwana mafeswali ikawa ndo amboka kilo ya mfano ndongo kilo ya ndovi rali jana ni huo ndo mdungu ulizoma jana na mungu mitano imano hulao hindi motsi ikaba uzinga manyango hulo ukangejokiro tushinda banu heli ndio na sura ngeno hazijana mungu mitano besho ambayo kutenda wambia ko watolwa ni mero vere kusupara wahaba sababu baada tijawanu fulani labe watoa banu habari hizo za hekartasi shezo tiza joko rumeshowa ujiwo nezo mjofanya si serikali ika kana kubira mrugo ngadom kubira je hadisi dasnaye mwambia stehi ika ono kaya mwanzo endelee abunga bona sasa tuko wazidunge abo wahandani gardien wa Hezebei dawe dukanda wa huko wende gardien wa handani ngabo gardien ulo amtush ulo yabo ulindo gendarme au polisi shawo wende ndo sababisha hadi ukubali uhulubea hadi alafuruje urenge medianzi mabanu mabaze bengizo ebo wakubali mwanzo cheche Sonti pia kesi isi sonti pia riwafikiane kiitifaki rirumie arete koze beiza ambazi tangaziwa ngazi julao rirumie sonti pia awesa hizo ngonga junda maso waziri kuvaminishwali dima nulozi notengezi nyama mtia daramaji ya msaada wa hizo secteur na rono juzo la shahula li uzone hizo secteur aminoka kamrushita mkingi amunde shahula la wala kwa chunguza no kwa kulao Manaba haka na beza kweli upande wa hele dima shaulangisho. Mwangalia na mahala na mwangalia nzuani na mwangalia mwadi bahata nzuani waka uziro wa heze ndo vya bahangi hiyo tele. Ona nzuani mwangalia na huko shaulasho. Shilimu ono wa Komori ngisho. Awese ndio wala wakawa shangiria na ngwa shangiria na joende la shangiria walimaji ili wazalise hawinji eshahula. Hazizo ngefanyisha hawa alhamdulillah. Msaada kaongo tolwa na serikali. Awira ya wizara kao dolone dhamana alhamdulillah nga wasudio ze ngazione hao aba hawa nwazianshio alafu ze serde wo hula wajewa huze harmabei hafifu hawo jua ani serikali wasaidia ze serde wasaidia walimaji ili wa parehanihe bei hafifu hizo ndisifanyisha marhaba benchi